Brothers! Prva recenzija Kolorke na mom kanalu, ali svakako ne i posljednja. Kolorka je divna edicija Fibre. Može se reći da je ovo i najbolja strip edicija na našim prostorima ikada. Jedina mana je ova numeracija na rikni, ostalo sve je savršeno, dizajn ove edicije je neprevaziđen i neće biti prevaziđen uskoro jer ovo je savršenstvo. Kvalitet izdanja je lekcija za sve izdavače, što se kaže da je bolje ne bi valjalo. U toj ediciji Kolorka su stripovi u boji, uglavnom su to kraći serijali franko-belgijske škole, ima i par malo dužih, ali uglavnom su integrali gde ceo serijal u jednu knjigu stane. sad, broj stranica varira, ali uglavnom sve stane u jednu knjigu. Tako da, znači, nekada ima i iz dve knjige pojedini serijali, ali kažem, to je baš retko. U Kolorkama ćete uglavnom ovako kupiti jedan integral i to je zaokružena priča. U pitanju su ozbiljniji stripovi, manje komercijalni, više umetnički, za ozbiljniju publiku sa istančanim ukusom. Samo za sladokusce, što se kaže obično za Fibru, da je to izdavačka kuća za sladokusce, a pogotovo Kolorka, edicija Kolorka, to svakako jeste. Ovaj strip koji danas recenziram zove se Dok svira Fado. Strip počinje jako opuštajuće, lagano, lep grad, lep crtež, lepo vreme, baš lik ide onako peške polako, puši cigaru, onda baš onako opuštajući strip. Ipak iza svega toga polako naviru uznemirujuće scene života u represivnoj diktaturi. Ova priča dešava se u Portugaliji u vreme vladavine diktatora Salazara. Fado, iz naslova Fado, to je kao neki portugalski žanr muzike, kao što imamo, na primjer, sirtaki u Grčkoj. Glavni lik u ovom stripu je doktor medicine. On samo živi normalan život dok drugi oko njega bivaju mučeni i ubijani samo zbog toga što zahtevaju slobodu, pravdu i demokratiju. Neki, naravno, samo zbog toga što ih je neko lažno otkucao. Nema fair suđenja, jebi ga, naš junak je svestan svega toga što se dešava, ali ne buni se, nije aktivista protiv režima, jednostavno živi svoj život. Ne mogu više da kažem o priči, mogu da vam kažem da je jedna mirna priča, slice of life, lagana, lako se čita, nema mnogo teksta, za jedan dan sam pročitao ovu Kolorku. Dosta je dobro prikazan Lisabon, pošto sam skoro bio tamo i to je to, baš me strip podsjećao na sve je preneto original. Iako se dešava, naravno, ovaj strip u neko drugo vreme, ja sam bio skoro, ali Dok svira Fado je dosta neuobičajena priča o diktaturi, originalna dosta, rekao bih, može da se kaže da potiče razmišljanje i otvara neka teška pitanja na koje je teško dati konačni odgovor. Eto, ako se interesuje u vezi ovog autora, on nije Portugalac, ali njegova supruga je iz Portugalije, tako da dosta dobro poznaje tu tematiku i ne bih vam više govorio o tome, da najbolje da sami uzmete ovu Kolorku da pročitate. Samo ću vam reći za kraj da je, naravno, ocena 5 od 5, čista petica, kao što se i očekuje obično kada su Kolorke u pitanju. Ukoliko vam se svidela ova recenzija, lajkujte video i subscribeujte se na kanal ukoliko želite da vidite još recenzija stripova, a mi se vidimo uskoro. Ćao!